Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike i-video, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka i-video uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethu ngithembe ukuthi-ke niyayikhumbula ingozi enyandisa igazi, ingozi eyenzeke ngithi kuleli sonto esiphuma kulona, la udriver wetekisi owenza iphutha lokuthi-ke azame u-overtake imoto eyibalelwa la kweyinhlanu, 5 cars ezama ukuthi-ke overtake ngebhadi-ke. Mayethi uya-overtake kanti kuzoqhamuka i-truck ihamba kuline wayo i-truck, udriver we-truck wazama ukuthi-ke amvike udriver nokho-ke ngebhadi. Kwangenzeka lokho ngaleyo ndlela-ke i-taxi yayithola-ke iphosa etruckini, nalapho kwadlula iy'ngane emhlabeni ezu-14. Udriver we-taxi njengamanje i-update evelayo kubikwa ukuthi-ke udriver we-taxi kahle wayidriver i-taxi yakubo, vele kubo kubikwa ukuthi kunamatekisi. Lokho kuvezwe ubaba wakhe ngenhloso ukuthi-ke ageze igama, ageze indawana eyavelayo ukuthi udriver we-taxi ube phuzile. So ubaba wakhe ube esevela-ke esecacisa ukuthi-ke no, indodana yakhe yavuka ekuseni njengenjwayelo, yathatha ingane yazama ukuthi-ke iyise esikoleni, ebhadi endleleni kwase kwenzeka le ngozi. Mina-ke angifuni ukuqamba amanga, udriver bengibuye ngimxolele ngesimo sokuthi-ke njengabantu abasebenzisa ama-taxi especially masiya emsebenzini, kuneyikhathi la uthola ukuthi-ke ujahile ukuya emsebenzini, usuke ujabulela udriver we-taxi if ezama imizamo yokuthi akufikise ngesikhathi emsebenzini. But if ungajahile, ngicabanga ukuthi-ke lapho kuyahluka, ngoba ngaleso sikhathi yila uzovele usho kuqala usetekisini uthi hayibo we-driver asijahile phela, kokuqala thina siney'ngane zele, uyabona nje into enjalo. So udriver ngihambe ngimxolele. Nabo-ke futhi-ke bayasebenza u-overtaker, vele impilo yabo basuke bephuthuma imali. Umnikazi weteksi usuke eyifuna imali yokuthi umkalele ukuthi driver ngifuna imali engaka ngosuku. So kunalapho ebengimxolelela khona, yes yena waba nephutha, wenza ubudedengu, vele mase kwenzeke ingozi vele kuzobukwa iphutha olenzile ukuthi vele ubusuphambana nomthetho. Ingane kwethu engiqonde ukuzokuveza njengamanje, kunale statement-ke esikhishwe ubaba wengane eveza ukuthi kule y'ngane lezi eziwu-14 ezashonayo, kwakhona iy'ngane zakhe eziwu-2 ezasindayo kule ngozi, kanti ezinye eziwu-2 nazo ey'sebenzisa le moto maziya esikoleni, zona ngalanga aziya esikoleni. So imibono yabantu-ke ihlukene. Abantu no, umndeni wakadludla uthwale ngazo iy'ngane. So iy'ngane zakwethu ngizoveza leso statement ukuthi wena if uzwa lezo indaba lezo kuthini ukuphawula kwakho. Ekumele sikukhumbule ukuthi abantu abakaNkulunkulu, uNkulunkulu yena odecidayo ukuthi umuntu wami ngiyamdinga ngalesi-khathi esiwukuthi. Mayibona ukuthi abantu abadingayo unethuba lokuthi abacollect ndawonye, okwakhe lokho udecidile and futhi enginesiqiniseko sakho ukuthi umnikazi wemoto, ake sithi mhlambe wayeseqonde ukuthi athole igazi lokuthi abulale, I think wayengeke athathe ingane yakhe kube yiyona engena emgwaqeni. What if ingane yakhe le eyayudriver yayishona? But-ke ingane zakwethu imibono yethu ihlukene. Awudrop i-comment kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ngalokho ucabanga kanjani. But abantu if becabanga ukuthi uthwele, nami ngiyabavumela, vele indlela okwenzeke ngakho kukhomba khona vele ukuthi singamsola umnikazi wemoto ukuthi mhlambe uthwele, cause ey'nganeni eziwu-14 ezashonayo kwaba ney'ngane zakhe ey'mbili ezazikhona ezasindayo engozini. Nokho-ke mawuthi uyakubheka kuyela ngakwi-overload, but effect ukuthi ey'nganeni eziwu-14 ezashona
ngaphezu kwey'ngane eziwu-14 ezazisemotweni kwakuney'ngane zakhe umnikazi we-tax okuwukuthi iy'ngane zasinda kule ngozi. So angibablame abantu if besola ukuthi umnikazi wamatekisi okungenzeka ukuthi ngalelo langa wayesefuna igazi lokuthi-ke amandla akhe aqhubekele phambili. Kodwa-ke iy'ngane zakwethu awudrop i-comment kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Siku-Trend TV ngizohleze ngikhona ngilethela-ke iy'ndaba ey'shisayo ey'sematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.